hagati y'umwaka w'igihumbi 1985 ndetse n'igihumbi 1986 ikigo cy'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA cyatakaje intasi zacyo zose zakoreraga mu gice cy'uburasirazuba bw'Uburayi. Icyo gihe byabaye nk'ibititaweho ndetse n'amaperereza yakozwe ntacyo yagezeho. Ariko ku itariki ya 21 z'ukwa kabiri mu 1994 FBI yagaragaje ko ibyari mu mugambi w'ubugambanyi bwakozwe igihe kirekire na Aldrich Ames. Intasi na Maneko wa CIA wakoreraga CIA y'Abanyamerika na KGB y'Abarusiya b'Abasoviete icyarimwe. Uyu yari mu ntasi ziba zitwa double agent. Byose byakozwe biturutse ku bugambanyi bwe bwihariye. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bugambanyi bw'intasi ya CIA yagambaniye umwuga wayo ikageza ku rupfu benshi mu batasi bagenzi be bakoranye igihe kirekire. Nitwa Oscar. Dushime Christian Bizimana niwe wateguye iki kiganiro. Guhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. Aldrich Ames yavutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu mu 1941 avukira mu gace ka River Fall muri leta ya Wisconsin. Sumubyara Clayton Cecil Ames yari umwarimu mu ishuri ryisumbuye rya Wisconsin State College River Falls, ariko nawe guhera mu myaka y'1953 akaba yarakoreraga CIA. Umuhungu we Aldrich Ames nawe inzozi yakuranye zo kuzaba umwe mu bakozi ba CIA. Mu ntangiriro z'umwaka w'1957 Aldrich Ames yakomeje amashuri ye mu ishuri ryisumbuye rya McLean muri Virginia. Mu mwaka wakurikiyeho yatangiye gukora muri CIA nk'umuntu wari ushinzwe kubika inyandiko muri za file. Nyuma y'igihe kirekire agenda akora imirimo itandukanye muri icyo kigo cy'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu 1962 yahabonye akazi gahoraho. Mu mwaka w'1969 Aldrich Ames yashakanye n'umukobwa bahuriye muri CIA, nawe wari umukozi wa CIA Nancy Segabath. Bidatinze Aldrich Ames yahise yoherezwa gukorera mu mujyi wa Ankara muri Turukiya. Gusa mu gukomeza akazi ke, umugore we yahise asezera mu kazi hashingiwe ku itegeko ryavugaga ko nta bakozi babiri bashakanye bagomba gukomeza gukorana muri CIA. Muri Turukiya akazi Aldrich Ames yahawe yo kwari ukuneka inzego z'ubutasi bw'Abasoviete KGB no kugerageza kwiyoberanya akaneka Abasoviete. Umusaruro wa Ames muri Turukiya wagaragaye nk'usanzwe ku bakoresha be nubwo yagerageje kuzuza inshingano ze. Mu mwaka w'1972 yavanywe muri Turukiya yoherezwa mu bihugu by'uburasirazuba bw'Uburayi mu gice cyari hafi y'Abasoviete cyane. Aha yamaze imyaka 4 kugeza mu 1976. Rero nk'umukozi wa CIA wari umaze kumenyera akazi, anga yitwaye neza mu bijyanye no gukusanya ndetse no gushaka amakuru ndetse no kuyohereza ku bamukuriye. Gusa muri iki gice yakoreragamo yaranzwe n'ingeso z'ubusinzi bukabije. Urugendo rwe rwo guhinduka umwe mu batanze amakuru y'ibanga ya CIA akayagurisha kuri KGB y'Abarusiya b'Abasoviete rwatangiye mu 1981 ubwo yahabwaga misiyo yo kujya gukorera mu mujyi wa Mexico. Nyuma y'umwaka umwe gusa agezeyo, mu kwezi kwa 10 k'umwaka wakurikiyeho, ni ukuvuga mu 1982, yatangiye gukurana n'umugore w'umunya-Colombia Maria Rosario Casas wakoraga muri ambasade ya Colombia muri Mexico. Uyu mugore batangiye kugirana urukundo rw'ibanga rwayoboye aba bombi mu mibonano mpuzabitsina idashira. Gusa urukundo rwabo ntabwo Aldrich Ames yigeze arubwira abayobozi be bakuru bagombaga kumugenzura. Ariko nanone asa naho ntacyo yikangaga kuko uyu mugore Maria Rosario Casas yari umwe mu batanga amakuru bibanga ba CIA. Ibi nabyo byatumye gukurana kwa bombi kwiyongera ndetse gutinda no kumenyekana kuko kenshi bitwazaga akazi bagahura. Umubano wa Aldrich Ames n'uyu mugore wangije urukundo yari afitanye n'umugore we w'isezerano Nancy Segabath. Bari barashakanye ku buryo banatandukanye mu kwezi kwa 10 mu 1981 batandukana burundu. Ubwo ni nako ku rundi ruhande yari amaze kugarurwa gukora mu biro bya CIA muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahise ashyirwa mu ishami ryari rishinzwe gukumira intasi z'Abasoviete kugira ngo zitagira amabanga zari gukura muri CIA. Bwana Aldrich Ames amaze kujya muri Department ya Counter Intelligence of Soviet, yari ishinzwe kurwanya uburyo abatasi b'Abasoviete bashoboraga gutata Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabaye nk'usakiwe ahita atekereza ko yari inzira nziza yo gukorera amafaranga. Bwana Ames yarakeneye amafaranga kubera ko muri iyo minsi
yari umukene bitewe n'uko amafaranga yagombaga guha umugore we w'isezerano Nancy Segabef bari mu nzira zo gutandukana, kuko nibura yagombaga kumuha ibihumbi 46 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande, umukobwa bari mu rukundo Madame Maria Rosaria Casas nawe yamutwaraga amafaranga menshi kuko yari umukobwa ukunda kujya guhaha bidasanzwe, shopping, kandi nibura yakeneraga amadolari 400 ya buri kwezi yo guhamagara iwabo muri Colombia n'ibindi bitandukanye. Uyu mugabo nawe wikundiraga gatama bikomeye yari akeneye kwiyitaho mu buzima bwe bwa buri munsi. Kubera ibibazo by'ubukungu yari arimo byo kubura amafaranga, Aldrich Ames yatangiye guciba ibumoso ashakisha amafaranga. Mu mwaka w'1985, Ames yahamagaye kuri ambasade y'Abasoviete yari Washington, avuga ko hari amakuru yari afite yashakaga kubaha. Ibi byari kuba bisanzwe iyo aza kuba adakora muri CIA, ariko kuba yari umwe mu bakozi ba CIA kandi wari ufite ahuriye n'ubutasi bw'Abasoviete, byatumye Abasoviete bamwakira byihuta. Gusa kuri Ames we yabitangiye yumva ko ari ibintu bisanzwe, ko amakuru yarazanye yumvaga ari amakuru asanzwe rwose atagira icyo yakangiza. Mu yandi magambo, yashakaga gukora ubutubuzi. Ibi mu Byongereza babyita con game. Mu kwezi kwa kane mu 1985 nibwo ayo makuru yahereje Abasoviete bamwishyura ibihumbi 50 by'amadolari y'Abanyamerika ari cash, ariko we yumvaga ari ibintu bisanzwe, nyamara ntibyari bisanzwe. Yakomeje gutanga amakuru menshi ndetse atangira kurengera, agera no ku makuru y'ibanga yari akomeye yagaragazaga amazina y'abamaneko b'Abanyamerika bakoreraga mu bice by'uburasirazuba bw'Uburayi, uburyo hagati y'umwaka w'1985 n'1986 bamaneko bose ba CIA bakoreraga mu bice by'ibihugu byishyize hamwe by'Abasoviete ndetse no mu burasirazuba bw'Uburayi hafi ya Leta z'Abasoviete bishwe bagashira. Ibi byatumye Ames agira ubwoba n'ikikango kukicwa ry'inasi za CIA ryarimo rimushyira mu kaga, kuko yatangiye gutekereza ko yashoboraga gutabwa muri yombi, kubera ko bitari bisanzwe nyine ko abantu bangana gutyo b'abamaneko bakoreraga mu gice kimwe bari gupfa umwe ku wundi. Ubuyobozi bwa CIA bwatangiye gutekereza ko hashobora kuba hari umugambanyi wari uri muri bo watanga amakuru yabo y'ibanga ku buryo yahishuraga inasi zabo, ariko bari bataramenya uwo ari we. Muri imyaka Aldrich Ames yaganiye nawe yahaga amakuru muri KGB abasaba ko batakica inasi yagaragazaga, ariko Abarusiya bo baramwangira, ahubwo bategura igikorwa cyo kubeshya CIA kugira ngo ibe nk'irangara. Nibwo rimwe tariki ya 20 z'ukwa 10 mu 1985 muri ambasade y'Abanyamerika yari i Roma mu Butaliyani hinjiye umwe mu bagabo b'Abarusiya wari maneko wa KGB mu gihe cy'imyaka isaga 25 witwaga Vitali Yarchenko. Uyu yatanze amakuru yari ingenzi cyane kuri CIA. Vitali Yarchenko yavuze ko hari umumaneko w'umunyamerika muri CIA unakorera KGB icyarimwe, ni ukuvuga ko yari double agent. Uyu yari bwana Edward Lee Howard. Edward Lee Howard nibyo yari double agent, ariko ntabwo ari we watangaga ayo makuru, ahubwo ibi byari umupango wa KGB wo kugira ngo gukeka kwa CIA kugabanuke kuri Aldrich Ames. Howard nawe akimenya ko yamenyekanye yahise atorokera muri ambasade y'Abasoviete, acika abakozi ba FBI bashaka kumufata, ahita ajya kwiturira mu Burusiya. Yarinze apfa muri 2002 akivuga ko ari umwere, ndetse ntabwo yigeze agezwe imbere y'inkiko z'ubutabera ngaburanishwe kuri ibi byaha. Ibi rero byabaye nk'ibihicyuho Aldrich Ames none atanga amakuru menshi akomeye, agera no kuba double agent, ni ukuvuga abamaneko ba CIA bakoreraga Amerika ariko bagatanga amakuru y'ibanga ya CIA muri KGB, maze Abarusiya bamuha amamiliyoni y'amadolari ku bwinshi. Mu kwezi kwa 8 mu 1985 yatandukanye na Nancy Segabef mu buryo bweruye, none ahita ashakana na Madame Maria Rosaria Casas. Ibi noneho byatumye yongera umuvuduko we wo kugurisha amakuru ku Basoviete, kuko yarakeneye amafaranga menshi yo kwita ku mugore we mushya. Mu gitabo cyanditswe na Harper Collins cyitwa How Aldrich Ames Sold CIA to KGB for 4.6 millions, yagaragaje urutonde rw'intasi z'Abarusiya ndetse n'abandi bayobozi bakuru b'Abarusiya bahaga amakuru CIA batanzwe na Aldrich Ames. Aba barimo Major General Polyakov. Uyu yari umwe mu basirikare bakuru bahaye amakuru menshi CIA guturuka mu myaka y'1960 kugeza mu 1980 ubwo yajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru. General Polyakov yanyonzwe mu 1988 nyuma yaho Aldrich Ames amugaragaje. Abandi Ames yatanze barimo Colonel Oleg Godlevsky, gusa we yabashije guhungira ku mupaka wa Finland
ndetse ahungishwa n'ikigo cy'ubutasi cy'abongereza MI6 ajyanwa mu Bwongereza aciye muri Norvège. Yatanze abandi benshi barimo Adolf Tolkachev wishwe mu 1986 na Valery Martinov nawe waje kwicwa. Muri CIA nyuma yo guhabwa amakuru na Vitali Yurchenko yagaragazaga Edward Lee Howard nk'umutasi wagurishaga amakuru yabo ndetse na Howard agahunga, baje kongera kubona ko hari amakuru yakomeje kugera kuri KGB kandi ayo ntacyo Lee Howard yarayaziho. Rero kuri iyo nshuro muri CIA bahise bamenya ko bagifite umugambanyi muri bo. Mu mpera z'umwaka w'1986 CIA yashyize itsinda ryagombaga gukora iperereza rigashakisha impamvu ituma hari amakuru ya CIA yo ku rwego rwo hejuru yageraga muri KGB y'Abarusiya. Iri tsinda yariyobowe na Paul Dumond ryakoze ibishoboka byose rigenzura ko nta nsinga zifata amajwi zari zarashyizwe muri CIA n'abantu bo muri KGB, cyangwa se KGB ikaba yari yabashije kujya yumviriza itumanaho rya CIA. Mu bushakashatsi bw'igihe kirekire batangiye kubona ko hari utanga amakuru. Mu mwaka w'1989 Aldrich Ames n'umugore we Rosalia barimo barya amafaranga yabo bakoreye mu kugurisha amakuru, kuko amakuru yose Ames yagurishije kuri KGB yasaruyemo angana na $4,600,000 by'amadolari y'Amerika, ubwo nasaga $1,4 z'amafaranga y'u Rwanda. Amakuru y'umutungo w'akataraboneka wa Ames yakomeje gusakara, ariko muri ibyo bihe we yavugaga ko uwo mutungo wari wavaga mu muryango wo kwa sebukwe muri Colombia, ariko nyamara CIA yakomeje gukurikirana isanga yarabeshyaga. Hatangiye kugenzurwa konte ze zinahuzwa n'uburyo yahembwaga. Ibi nabyo byari bihabanye cyane n'amafaranga yari afite, kuko nk'ubwo rimwe Ames yigeze kugura inzu mu gace ka Arlington muri Virginia yari ifite agaciro k'540 by'amadolari y'Amerika, ahita yishyura muri cash. Ubwabyo ibi byagaragazaga ko afite ahantu akura amafaranga atari umushahara we gusa. Ibi rero byatumye yibandwaho cyane n'inzego z'iperereza za CIA ndetse n'ikigo gishinzwe iperereza cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI nacyo kibyinjiramo. Mu kwezi kwa gatatu mu 1993 Aldrich Ames yatangiye kugenzurwa aho yajyaga hose, ku buryo imodoka ye yashyizwemo utwuma twagaragazaga aho yajyaga hose, ku buryo babaga bamukurikirana buri metero ku yindi ndetse na buri segonda ku rindi. Ames yatawe muri yombi ku itariki 21 z'ukwa kabiri mu 1994 ndetse n'umugore we Rosalia nawe arafungwa. Uyu mugabo yashinjwaga ubugambanyi bw'igihugu bwo kuba yaratanze amakuru y'ubutasi akayaha Uburusiya n'Abasoviyete, bigatuma hari Abanyamerika babuze ubuzima kubera ibikorwa bye by'ubugambanyi. Naho umugore we Rosalia yafashwe ashinjwa ubufatanyacyaha no guhishira umugabo we ndetse no kunyereza imisoro. Ku itariki ya 28 z'ukwa kane mu 1994 Aldrich Ames yamwe n'ibyaha ahanishwa gufungwa burundu, ndetse umugore we Rosalia akatirwa imyaka 5 y'igifungo. Ubundi kubugambanyi bw'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihano cy'urupfu, ariko kubera ko Ames yemeye gutanga ubuhamya ndetse akanemera icyaha yagabanyirijwe igihano afungwa burundu. Ubwo nyine kuvanwa ku gihano cy'urupfu agashyirwa kuri burundu nuko umugabanyiriza igihano nyine ntako batagize. Ibikorwa bya Aldrich Ames byatumye nibura ibikorwa by'ubutasi birenga 100 biburizwamo na KGB, ndetse anatuma nibura abatanga amakuru 10 ba CIA bicwa, byose bishingiye ku makuru Ames yahaye KGB, kandi mu gihe kirekire nibura hagati y'1986 kugeza mu 1993. Ubu Aldrich Ames afite imyaka 81 y'amavuko. Ubu ni imfungwa ya FBI, afungiwe muri gereza icungiye umutekano uhambaye ya Federal Correctional Institution FCI iri muri Leta ya Virginia. Ubu bugambanyi bwa Aldrich Ames bwatumye wari umuyobozi wa CIA James Woolsey yegura bitewe n'igitutu yashyizweho na Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imubaza uburyo bugambanyi nk'ubu bwageze muri CIA, hagatangwa amakuru menshi ku rugero nk'urwo Ames yabikozeho. Kuri ingingo Kongere yamushinje uburangare bukomeye bwo kuba atarabashije kuvumbura Aldrich Ames hakiri kare, kandi ngo byarashobokaga. Ibintu byanatumye yegura. Iyi nkuru ya Aldrich Ames ni imwe mu zihariye zaranze amateka y'ihangana ry'ibigo by'ubutasi bya KGB na CIA, ndetse ikaba yihariye iyo bigeze kuri KGB n'amateka yayo, kuko ibi byagaragaje ubushobozi n'ubudahangarwa KGB yari ifite mu gushaka amakuru. Ikindi kandi izina rya Aldrich Ames byasigaye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umugambanyi kabuhariwe
wagurishije igihugu cye ku mamiliyoni menshi y'amadolari. Ubwo izina rye amateka azarigumana mu bigwari byakoreye CIA.